Onze vriend, dank je, Heer. In Jesus' naam. Here vanaand sê ons weer eens Here, ons prys en ons loof U. 'n Lang dag het U ons gedra. Here, U het ons veilig ons huis gebring, Here. Here, vanaand is ons weer hier om te hoor wat U ons te sê, Here. Dankie vir die opkoms van Baie dankie, Here. Dankie, Here, vir elke boodskap. Here, ons prys en ons loof U. Here, seën hom wat U In woord gaan Jesus' magtige naam. Here, laat Dankie, Here. As ons te veel vra, Here, in Jesus' Oh, naam. yes, Jesus. Baie dankie. Glory. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, en wonderbaar. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my verlief het, is wonderbaar. Wonderbaar, prys sy naam. En dat hy my so lief het, is wonderbaar. Wonderbaar, prys. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Oh, glory, glory, Dankie, Vader. Oh, yes. Ja. Ons kan dit na hom toe roep, hy is daar. Amen. Yes. Want sy hand is nie te kort nie, en sy oor is nie te Ja, swaar. my God. En die woord sê nog so mooi, waar 32 sê nou, hy is in ons midde. Hy is hier. Hy is in hierdie Hy is hier. Halleluja. Prys die True. naam van die Here. Hy is groot, magtig en heilig. Ja. Ek lees, ek staan so met daar as op die week en die gedig kom, die psalm kom net op by my en sê, waar sal my hulp vandaan kom? Waar sal my hulp vandaan Hy kom, was ja. psalm en nou lees ek het wat ek kom, waar sal my hulp vandaan Oh, kom? yes. Hy sê, my hulp is Oh, van die yes. Here wat hemel en aarde. Ja. En het kon het by my, ons party van ons mense het verskillende hulpe. Verskillende hulpe wat ons op steun. Verskillende mense wat ons Ja. toe gaan vir hulp. Verskillende organisasies wat ons help.
en ons vergiet van die Here sien en daai van die Psalm dat dit sê my hulp is van die Here wat Van die Here, ja. in aarde Glory. gemaak het. Halleluja. Prys die naam Amen. van die Here. Amen. Is dit nie wonderbaar? Halleluja. Ja, die Here is groot hier. Yes. Ons kry nog een binnenskootjie dan maak ek die prys oor 'n tyd of 2. Halleluja. Hij is nog dit jaar. Hij is die wonder, hij is ons leven aan, ons prijs zijn naam, hij is nog die jaar, hij is nog die jaar, hij is die wonder, hij is ons leven aan, ons prijs zijn naam, hij is nog die jaar, hij is nog die jaar, hij is die wonder, hij is ons leven aan, ons prijs zijn naam, hij is nog die jaar, hij is nog die jaar, hij is die wonder, hij is ons leven aan, ons prijs zijn naam, hij is nog die jaar. Ja, hij is onveranderd. Hij blijft dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Oh, yes. Hij blijft dezelfde. Hij blijft diezelfde. Halleluja. Dank je, Vader. Ja. Oh, yes. Amen. Als voor mij net een voorrecht naar de kant yes. van hier te kan staan. Yes. En dit kan getuigen van de goedheid van de Here. Oh, glory. Om vandaan te staan van mij is er Ah. een voorrecht. Ik heb nou die afgelopen tijd besef ik net hoe goed is die Here voor ons. Die Here is goed voor mij ook. En soms en dan zit ons in situaties, Ja. omstandigheden, wat we jou smoren voelen. Alsof het die dood is wat nou Yes. beter raakt. Halleluja. Maar dan kan je niet zien hoe die hand van die Here weer Here, komt. oh, yes. En zo, want die vijand dreigt Ja. jou met bij je. Maar alle niet aan als je moet gaan leen. Daarom is het belangrijk dat ons niet zonder ons God moet gaan Oh, leen. yes. Ons moet niet zonder die Heilige Geest gaan leen. Amen. Dat is baie belangrijk. Yes. Want die ziekte, en voel je is nou een pijn. Ja. Daar is een pijn en die pijn is die pijn Ja. wat voor jou maakt. Ah. Je raakt angstig, je raakt Yes. benauwd van de Oh, yes. dat is nou mijn tijd, die gaan Nou nou, mijn nou tijd, in zo. ja. Dat is alles wat gebeurt. Dat is die tactiek van die vijand. Yes. Maar dan zie ik ook hoe wordt ons getoetst. Hoe ons geloof is in die Here. Waar staan ze met die Here? Ja. Als jy recht om te gaan, Yes. hoe ver staan jy? Oh, En dan yes. kyk jy nie rond, soos ek wat dan nou nog kan, soos ek nou vir die afgelope weke wat daar met my Yes. mense uitsterf. As die 1 is 2 is 3 is 4. Sê een man. Dat nou nie die rond is so in my pad. Yes. En dan vra jy vir jouself, Here, waar is die merk? Is die merk nou op Oh, my nou? yes. En dit maak dat jy net nader na die Here Ja. toe. Want hoekom jy weet nie waar die merk is nie. As die merk nou al op jou gelê, of waar lê die merk? Yes. Verstaan? Is vir my is dit net iets wat vir my Amen. wakker maak. Ja. Wat vir my net besef, ek kan nie omdraai nie. Oh, yes. Ek moet bly by die Here. Here, ons prijs. Ek moet die Here meer en meer vertrou. En ek weet, en ek is nou op hy stadium dat ek net voor die Here ween en vir die Here vra. Here, stroop my van alles wat onheilig is in my. Ja. Elke donkerte, elke Yes, vuile diepte, yes. waar het ook al is, stroop my daarvan. Want dit is net al hoe ek na Ja. die Here toe kan kom, want ek kan nie vir myself Yes. nie. Amen. Ek kan my nie self sien wat regtig in my is, Amen. want ek is nie die Oh, yes. oog
want die Here is op my nie. Want hoekom ek is geskape deur hom en hy ken vir my. En alles ken hy vir my. Want ek gaan nou hier oppervlakkig soek. Dan het ek iets teen broer Johnny wat ek nog nie vergifnis voor gevra het. Maar ek gaan verby daai kyk. Dankie Here. Waar God vir my gaan sien. Ja. En alles in my. En hy kla 'n mens aan. Hy kla vir jou aan. En hy wys vir jou. My hand is nie te kort. My ore is nie te swaar om te hoor nie. My hand is nie te kort om te jaag. Dankie Vader. Soos om Karel nou net vir my pas vertel het van sy ervarings en hoe hy die hand van die Here opgesien het. Dit is die God wat ons dien. Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie, om Karel. Is net sy liefde wat om Karel laat sien het. Waar sy hand op om Karel is. So moet het ook nie ligterlik opvat nie. Daai hand wat u nou gesien het op in die afgelope tyd wat u het gewaar het. Dit is die hand wat u wil nog altyd lief het, wat die hand wat u nog altyd vashou. Wat nog altyd vir u toevou. En sy beskerming. So is net om Karel, om net om Karel se hand uit te sneek. Nou, Dankie Here. dankie saam. Praise die naam van die Here. Ja, ek kyk luister vandag op TikTok en man praat van die Here en sê om die Here te dien, as dit te sê as hoe skyn en handelig en al die en sê het gaat nie altyd goed nie. Daar is ook iets, daar is ook 'n tekortkoming in die huis. Hy dien die Here, maar hy doen nou en dan is daar tekort in die huis. Daar is ook hy raak ook siek. En hy sê, dit wil nie sê, omdat hy die Here dien, is altyd volop nie. Hy het altyd dit en daai nie. Die Here sien hom nie en dat hy raak siek en dit nie. Hy sê, ons moet nie die mense aan die punt verkeerd laat verstaan nie. Al die goede is ook daar op die pad. Maar is dit te makkeliker, as jy die Here dien, en aan die Here aangeneem het dat jou salig maak, dan maak jy die Here jou net die nodige wysheid, hoe om op te tree teenoor sulke omstandighede, hoe om te uithou vermoë te hê, en hoe om te vertrou op die Here, dat die Here die deur kan oopmaak vir jou. En dan sê hy mooi ook, ons mense moenie altyd net dink, soos ons wat ons sien, hy sê die ander man sê vir hom, hy wil die Here ook dien, maar is moeilik, sê hy. Hy sê, is moeilik om te wil die Here te wil dien, om te wil opstaan. Maar ek sê, en dan sê hy ook, is nie so moeilik nie, maar is moontlik. Hy sê, is moontlik om die Here te dien, is nie so moeilik nie, maar hy sê, is 'n kans dat hy vat. As jy so te sê, sy gaan nou net, as jy nou die Here gaan dien, dat gaan nou solid loop, die pad gaan net reg en visie, daar is jy krompaaie nie, daar is jy, miskien, jou gedagtes dwaal ook nog ver, en hy doen ook nog die dingetje doen, en die dingetje, en die Here sê, maar ek sê altyd, kom net soos jy is, kom net soos jy is, maak jy saak, wat die omstandighede is, jy kan miskien nou nog drink, kan miskien nou nog hoek, maar die Here vat jou nog al die goed, hy vat jou weg van jou. Die Here, het vat net tyd, die Here al die goede self van jou al weg. Die Here gee jou self die pad, hy verlos jou self. Kyk, om die Here te dien, is iets goed. Voor mij is het goed. Ik heb het gevonden, het is goed om die Here. En om die Here te dien, moet ik die Here dien. En dat wat ik kan nou weer in de span aangesluit in gebedssessie, vast een gebedspan. Vast nou vrijdag. Nou vrijdag is nou vast is moeilijk voor mij, man. Sien, ek is te vannig gewees om dit ingestem te doen. Ek moet ook weer my ingestem in die spannende en jong, nou moet ek nog gehoorsaam wees, kom ek het in. En nou ek word nou die vrydag nie. Nou loop ek word die dom wat ek was saai nou, nou moet die badbos nou
de pardon suiwe by die plek ek het was op winter hungry lion en as ek die hungry lion en as jy by die vis Here skink daai en ek as en as ek sou by hulle ek sien as sê en ek so by die radio in die bank en ek check op as jy sê jy chicken come in the first ek wil dat interview hulle pagaas so daai demo more than ek wat is was honger hy dit maar hy dit maar hier gewoon samen hier drama is hier kyk jy as ek net die afkeer net so na so ding so loop en dan sien ek vir myself ja gee my baie krag nou jy weet op ons die gebed span of dit nou 'n lys gebed versoeke en dan bid ek so maar weer op die groep sien so Vrydag het ek nog so 2 keer gebed soeke voor gebid daar so hier ik bedoel, dat voelt je weer zo steeds. Dat voelt je weer kracht. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, kom aan ons dienen, Heere, man. Ons geef ons alles voor die Heere. Weet je, als je moeite weet om die Heere te dienen. Karel. Wij hebben hem Karel aan de Heere gedienen. Nog nooit. Hij heeft hem zo vast gitaar spelen. Hij speelt gitaar, maar hij dient die Heere. Oh. Ik heb altijd gedaan, Karel. Toen ik mijn meester ontmoet. Dat is baie, dat is nou 42 jaar terug. En die kerk van ik nog niet daar. Toen het echt nog niet. Eindelijk, daar waar je komt zien, daar waar je komt uitgaan. Je weet echt niet dat die, ik weet hoe Karel was, ik heb altijd zo gehoord, maar ik heb eerder iets gehoord van Karel. Als een vallige zieke, maar ik zie altijd een vallige ziel, als eindelijk betekent hard. Dat is zwaar om je op te staan. Here ons prys, dankie. Maar prijs die naam van die Here. je weet dat, wat was dat nou niet? Daar die man staan. Je komt arbeid. Leer om. Hij heeft me gekomen hier aan. Kom als ik nog zo Je kan maar aanvangen. een lied en daarna mag we weer prediken. We bless your name. Dear Almighty God, we bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your name. We bow before your throne. We glorify your name. We bow before your throne. We bless your name,